kaithira nandi tukiorokera kirwari rwetu rwa ntuko by elections 2025 aftermath mpumi kana matokeo casualties baba election ira cirite kithika mweri muthiru tariki 27 yari ntuko ya Alhamis mwaka ju 2025 bita KABWI MUTHARIMI turi na musiasa na komerere gite kia MCA Muthara Ward ni Tigania East Constituency Mutembei Lairangi LAING'O Junior. Good morning. Good morning. Karibu sana. Thank you so much. Mimi nontubon karibisha inyao. Muraithirio tu wa Meru Tv na mutegerie tu kumatuchi monkanto nyeri. TV rayo yongwa yende tu ne antu ba Meru na iranda link dai. Iwe tekathe tukonde kamu Meru na diaspora ya Meru na Kenya ngima. Ona inya diaspora ya Kenya. TV enyo ina nguma. So tuko at least tuwe karibu na kioni kiaku tumbi kwarania bomo bwelerie twa kawethere mutembeo Lairangi LAING'O Junior bomirete Muthara Ward gichukumbunge Katigani East o ao kathetune Kameru njenzi ba wa ibube itoi ba kimureke yalteto chigi siasa mbere tutakoraya odhiobwa ngatheti ya Daily Nation. Yes. Boy mureka casualties ba kendrano kinini na boni barabara mereko to the political party line kurema kudingatira amri jeshi kana amri kuu ya utongeria bwa kiama inyarungurwa broad based arrangement bareo kathomba bareo MP Anthony Kibagedi Kaleba Misi deputy governor wa Homa Bay Oyugi Magwanga Clive Ombane Kakamega Senator Bonia Lwale Mjichopevu Mohamed Ali bwana Majimbo Kalasinga na vile vile deputy governor wa Kakamega Ayub Savula. Yes. Ba areo DP wa Homa Bay nganga Gladys Wanga arawere wembenywa ibo agajana ntubo kiurike oria but kintu kembere kira tubat kwetha tukio nao siasa chitundu. That is one. Kintu kebile siasa in dynamics otothai arega ni bathirikari bara ba nene mwaka muthiru ODM bothai bakumameta ndake mwathirikari. That is Kenya Kwanza. Na barabara still Kenya Kwanza bare achore na bare mwekuru mwobo inwe muregani ura munene thirikari-ini. So siasa ituthu na siasa chi dynamics kiu kintu kembere tubati kumenya. Kintu kebile thirikari niriana na kintu kionthe kiwitwa anti government kamtu wenthe agwita kinyume na bura ka ideology chienu. So muntu etere kinyume na ideology chienu kabo motamu as an enemy. Na rira muntu etere an enemy wira wa menya achore ba kunkiruki ya anthu nontu muntu obukuria ni anwe tanda ene kimwe no wakuria ka kuwa ikakurika kwa kuruma lazima kaithire kengune chiaku. So a friend uwe ngobukuria nwe no ithe no kwaluka nyuma. So kona rera bakia discipline specifically yantu bobare Kenya Kwanza na bangi by ODM by to support bara area ni thirikari kabo ngobo na ideology yo tikubwira thirikari ne. So we have to support bara ba oppose thirikari if they are right na oni ntumba kweta bro ntunya katiba yongo ni kuwa kwina democracy na democracy re kuchua echuwa na ini ideology ya muntu urawewe ngobo chwani enwe nwebo etani enwe. So kaile la article 10 of constitution ne wetaniria manto ya maingi yara ya bati kwitha ya geta wa manto and democracy but oni I support those babongo bakwirwe bakwingwa nonto abakwaria uma na kwaria uma bu ibubu tuma basulubishwa. So inkuria re thirikari kaba atu kusulubisha antu rira bapaira uma if kethira muntu atikwenda kwa checked abati kuma thirikari-ini. So thirikari ya President William Ruto niona nitie tena kathari kabisa ka kwitongoria nthi
nontu bwambi uketherere tukutumaira state agencies na kwina indicators ira tubati gutegera ke mantu athirikari na ria tukua thirikari kabaibo baina ugende ne thirikari kwina indicators ira chikuonania either thirikari it's active or not active. Kintu kembere kira kibati kwitha ke indicator mbere ikintu kwito human dignity ka human right. Thirikari ni onanetie tena uwe kabisa ka kadhalika ukaria human right na human right ukimenya inya katiba yongwa ekaritie uturo bwantu saindi ya kila kitu ka right ya mtu etibati kunwa ara right etibati kuri ketha iwe KABWI right yekwara kuthirira niyo yeko nani kwanjiriria ara yeko kuthirira niyo yeku nayo kanjiria so ntibati gwita kinyume na bora right cia mtu ire. That is number 1 indicator. Indicator number 2 ni equity yongo tutikonu thirikari so thirikari matura ka thirikari national government ni achitie capability ekona ni equity na weta ni atikuten kukwira riu of constitution. Number 3 indicator ni amantu ya social justice. There is no social justice. Roko na antu bagya kidnapped. Roko na mtu akya abducted. I don't know ketha nyayo chimbaga janjiri ringo bweru nontu kinyumba still kirara ke migration. So into a bibio onde itubati kwitha tukira wa. Indicator number 4 imantu yokonie development chio chongo tichi kuonekana na ukaitha tin development ikethiri kionekana ndene ya area ira yongo tukuruira antu babo ngo tutumite as representative. They should talk and they should represent us very well na ketha nyambili bare metu ikubwithia ikuonania mantu ya yongwa yatio bwaka na batiu yatio banku maboya. So indicator irenge ni akuonania tutu ingo kwina economy kuendelea mzuri. So ketha economy yongwa itiendelea ri atikuteni ambitu itabora unity yetu ni neka umira development kethira utichio batu tukenda natia. So ndiraona KABWI ena 10 na ndina kiro ndina 0 so ikuona ni ngauteka kanga uringa kabare kenda jukia kumirere yaku so rende tukwachia mantu ya kuwatanithia community ka unity of purpose ni urire ende katiba yu yenite chapter 4 Bill of Rights niyo yarite mantu yege biama na biama bati kwithira biri na constitution. One of the requirement kenda bithira biri biama bikwa recognized na sheria ciayo na structures ciayo na command center ya kiama kenda na kio kithira kurina good organization ya our electoral processes na constitution na cia biama they are not identical na structures cia biama they are not identical but kuna fundamental requirement cia constitution ide kuna katiba ya kiama kurina structures cia utongeria na kurina ideology ya utongeria noka ya kuthurwa na kiama ukaithira yaka kiama kika ya for example Gloria Orobwa are nominated by the UDA party na nonto gukinya kabalabala kurani na kiama it was within the rights of the party, the nominating party, the sponsoring party kwethira kimuthuruka na kumebedia gitine kiu. Ingwetikia same applies to these rogue politicians kebia mabi. So onikibokwa I will not accept what you are calling them by rogue because they are advocating for people. Na if you are ideology etwethaniria munene oku otibati kwa punished kimeya ya matibati. Na there's no problem nyaba ka punished one muntu athuri akura to mona ura nominated. So kuno nominate ero no inyake nyabura yethakia no ndona most of the political parties ba nominate gender women no abaire tabaita iturie ithurano nenu so itubati kwitha tukiona kwina country etiuchethwa au no ntungirori oroba ya riu athurirwe imuntu atayikene. So ibati kuri nyake the sheria ya ORPP babati ochenjia kainya registrar of political parties baka renew their sections baka wa kethe imanto ya kunominate antu bati kunominatwa specifically ni ekuru wake nywethera ibati kwichumiria popongwa mwakurura aichumiriti at least kuthurwa onu abati kuona kana aina party enene ya uge ndene community batiti kuyukia tu samples na ronto buri achore na bamutharimi muri achore na bange bukaikirwa. So we are now trying to advocate even for youths na te bareke kwarakia mitandao yake
te bareke kwaria ge social media itiaire weta ke Twitter wea ke Facebook wea ke mbi but they have no vote itukwenda antu baituria papa inge mma bwichi andikithia nawe from bwichi andikithia bwiturie still burombe kura nontu tukona mpumi ei no tukona kina kibagendi kithabe na bangi bomba back na kwaria mwambo yo mwananchi wanthe nontu thai MP bonde bona neti batina uende ne ground na batina touch na mwananchi ura wengo baku represent so into a bibi tubati kwitha tukarairia bati kupanishwa kambi nyaki bagedi apanishwa still antu bawo ketha no iba muibwa na iba kurwamira bura bateri oketha ni Ali Mohamed Wanjichopevu still ground na mewete nyaka panishwa ikiama still baka win by election denge itite still atakurundi na inyaru akachoka tu akara ke mwambo yura yo antu bara etirata ararairia so I think onike ntukiran kwaria inyaba papanish kainya ndio njijoka ithite kumare nontu tukona this is the replica ya 2018 I think ile ichokera na inyakwe na engi niyo ichokere still 2015 obra punishment ya ichianje kwea but this is the process ira yo ngoi kubwithwa kenda thirikari ibwithwa ya 2027 na thirikari kithwa month ya 2027 political phase ya Mount Kenya East irenokania ne Kithure Kindiki nyuma ya leo wa Muthende urare wa UDA kushinda irare ubabe katikati ya Gachagua na Kindiki ashinda ite Mount Kenya Kimpin ikendeke kana tikendeke kintu kembere Mount Kenya eteko recognize nya Kindiki. Yes, I recognize himself. I recognize him as the deputy president, but the deputy president atina uwe. But there is one and only people's deputy president. Honorable the right Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua githurano ikirona ni but no bati kwethira okelewa kintu kembere candidate bara bare otu mukiama wa DCP are candidate that is one are to wari kintu kembere ura barare muturi basi thirikari otino Rigathi Gachagua guficha au are tu non to support brother non to support muntu ura bakuritanira ngwe in an opposition way so utino kumbera DCP niyo yachindana versus UNDA utino mbera thai kintu kembere UNDA DCP keria chio ina chio mbe bachindana ibachindire so ina ugwira au mbere ira niyo I thank so much bwana Karis he did the best in fact ibachindire na uchinda ko utiro mbera oni kituo kyakwa thai ke kailutha tomba kuringa kura thai na yura inyemwe inyeni ngonta iringira so kituo kyongwa ke burore waita na ugwa wondi na kewengwa yatwikire nya kituo kyawe kyanja kyongwa eti na chindi uwa Muthende na kura 412 aina zero kwena bro ku aina zero kuombekana ka nelgitre non na MCA adwania it is obvious wadieke bakamuthura na ningi korari na discontent kire wandieke aithira kimaria wandieke wa ngogishinda na are makwithira gikinya crowd ne baikoya kana ndi ba ne leten by their own nonto inyake guthano ke 2022 kurashia presidential ikora kwari na mathakaru agituone kiongwa kira mathakaru aringera kura na shindero nonto atari na mweke so aona ate mtombike kuona zero so aora ngarinya wewe ngwati airingire so ikintu kiambi so ikuona ni era state government na thingite tukuwa at least ibo yenyeke opposition bara batirare ambecha bara ni antu bongo abatetherakia na batumira 50 thiringi kana mana ile but thirikari ni rare ambecha na mbecha ijonthe in fact kirukie milioni mana mwanja no chibwithi skuru fully equipped either primary the junior secondary na secondary fully equipped no yekire transformers chia constituency yonde no yekire barabara elami na tilami emwe many kilometers yau no yenjithia ithima wow no iture inyampo house
apart from ye bibionde no ekire intobira byongo bikubwitho kethe ya apps president ewa na te e wondine ende embu county na embu ina wondi thatu 700 million ikibwithia centers ikabwithia ICT centers ikabwithia irumarure yara manene ya kuonekana but ichonde turone fake promises no to president by tumira beche taxpayer in a wrong way na tukoria ni tuntugibongwa state government yo tumika kayo tumirwa I president boboe o tukona muntu atendete akenya. That is one. Akenya iba mudurere, akenya iba muendere, akenya iba mudirite the best thing they can but atendete akenya. That is one. Kintu kebile bara endete ne antu ba o me Kenya no ntu wengwa iruira president wa Uganda akaruira president wa Sudan akaruira antu ba Tanzania but inyoza so inyoka the chairman dayo ninganji kurira karamu mbita kurira o baba sindio ka mwana wewengwa akirira karamu aliraira ithe so thai antu ba Kenya ana ba Kenya bairira o Uganda ana ba Kenya bairira o South Sudan ne tontu uwetikiria ba South Sudan ba ya Kenya whereas antu bagu ba Kenya iba kurethina away from that urona wewengwa yethira ya baba yetu ba abducted wao Museveni those two I president former that is Uhuru Muigai Kenyatta aunkumera mantu yake na baba mbaguritwa so president William Ruto eritangwe gari as the president with the capacity of state house na mbibionde imbiagurita. That is one. So atendete antu ba Kenya ibo ntukona etumira the manipulations embecha o mbecha cheri live riba dikwikwenjere marsabit mitwire ba dikwikwenjere Mandera na Garissa na Aranthe impumu kanjire Elgeyo Marakwet ka Baringo ichumbera no thibare ya mukuru akarairu mutu antu ethiri barabara kurairu antu ethiri chukuru ekobwethwa na nyimpikiro na ijantaka so tukoria MP ba kuthura ne bethura igena. To be fair, it's speculative. It's not speculative. I was there. Only that na jireo. So ito ba tikwetha tukara in fact. Kituo kira ka ringaro nyakura ya wondi na mwambu. Yes, I was there. Na inda era ki community bra kuri. Na ukona ira chebwitha kwara chare kandri cha thirikari. Turiwa thirikari techindaba tutarea. But tukera opposition congratulations. Non to iba ichumirie na wandri. Na in fact wangoga na we muringi kura no kuona manipulations na nyama threat yara yakuna intimidations. Si expose to thirikari imowe na thirikari ya jindana kura manana antu thingirinya no ngirinya at least tukiwe thirikari yo jindana ende bai kona ni bachindetwe bona utiange bakomba ikuia at least tukura 400 to so thirikari at least bachinderwe atwitikirie bachinderwe na I can recognize deputy president wawe ngwa ichikia mve ya gwejindana gashagwa is the deputy president the height bat kwetha tukimenya Mount Kenya East yakwa niyo kingpin ka Mount Kenya West ichile antu baura rwa ichwao non tuba ngombe wowe kana kadharia deputy president what are you doing for your people to naingia au juice yao mantu ngavana ifanye nini non tukavana wale ali mantu governor is not about mantu security human national government ende ibarunaria ngoke kwe naira arauga ni unity of purpose ende tuko unity of purpose ni rekubaranania MP tibabonze abagwa two term ibagwira antu betu baguya otheri now so deputy president I can recognize him I can recognize nya governor I can not recognize even the MPs themselves no tukempera antu betu ketha bagwa ngombe chetu kaibwe ikunira itunira bwathu narora tutikumegetha bakwende ko KMC batongore tuiko kasi ya Meru chairman that is bwana Rendikiri na bati kwetha ati aitwira inacho ngombe iweta na deputy president ketha iba utukwana nwe area imwe iba wita karani baka nyo chae iba wita state house baka nyo chae baita ko nyo chae chiambi ketha batumba urwira antu betu nao so Mount Kenya kwisho chokero to be fair so Mount Kenya raya antu tukwaria irwa muntu omwe none other than Rigathi Gachagua
gwa uketha we wana wituria ntuku kiumia na kingi agite mbea agaragia na antu baimwira turasikiza ground na bubuke abuka manipulate mantu ya this is not lakini na ajindiro this is wrong tutare yes true ende no ntuba agency bataituririe kithurano na ibo bakwenda magaruku na ibo baruritie matanya mitandao ya kinande so area low turnout especially youths bara badhuranire actually ni bara ba in their prime now no ntiba corrupted they were corrupted no ndo vijana hakujitokeza na iba vijana to but this government yo ngwani utumira antu mubui in fact thayo ntungatheti ne ruare nukuona antu nkirukia manatha tu tweetia manto ya 400 o mwaka iba graduate na PhD sure na ntuba graduate na PhD tutare ya PhD bau tuiba ina prime kainya ba na miaka most of them are youths aparapa ina degree ibana parapa ina masters degree ibana parapa ina diploma ibana but they are jobless as we speak. So ya president wa mvi ya Kenya bwana William Ruto na promisire aunkuma but 2022 kuringa kura 2022 I no problem to vote for him ito muringere 2022 but the election atweterete tona wawe ngwari imbi what can they offer without fight and without intimidation and without question each one na kuvithiria antu baitu ndio kuona iba bati twetete you cannot eat your cake and have it twetere tukithuranagia inye kuruba kuru twera twiti tukaringe kura na tu tukenda tubukareti kenda bukithiria kuringa na tu ya kuringa mbere tu ya kuringa bandaye jensi cha mbere kacha ba malaba kacha magarini iro ni kona kiosi ya okarire na koingwa no tukware na fununu chauwa maradasi ya maketwe na iyo ya ungu mvurugu chiogera fununu kote na ulikithia so ichewete ari nkugwera rumors of which arora kwena garuma expect ikethera ruma ari rurongo batirayo riwa ngathirikare tindirawa thirikare yongwa ground itina touch in ground ukiona 700 1 2 3 4 700 million chitumika within a constituency. So millions of money to make it in ya by election year. But I na ichona ni yongwa elections Kenya very expensive. Tutare very expensive ni to kembere bakuone kana. One deputy president out within the constituency level akaria more than Kiumia. There is governor within that area. He is a politician. There is a governor within that area. There is ogaibwanga yes ya roerio ogaibwa PS bongwa PS wa ibatumi area ari kugwera mayo ni ndari ground ne PS ibatumi kwena directors of the government from different parastatals ibatumi imbibairete gwo na kwene nyaba mo baonekanite ukone yes wewe ngwa kenda akunenkera muntu mbecha ni cha mbecha kulita lakini to be fair ari mbecha chambi Roko is a politician. Why now Kenya nukumera kadhalika kwa CS should not be seen but the man to yes they are political actors as much as they are civil servants they are political actors. So away from that ombera man to ya ex officio on the speaker naonekanire o Senate njire magarini that is one speaker ongena kuonekana malava still aki man to monitor they are party leaders ichambi they are party leaders as much as to be fair as much as Iba hold those positions they are also party leaders by politicians so, and eginya either politics sometimes a politician will be a politician to be devil's advocate nontunande otera musiasa ogaringa siasa ya boro tira mwarimu okarutana kirachine nonto why not so katibare so okaethera we mwarimu na we musiasa wakathurwo etike MCA no itakirachine kuritana it's a choice you have to make either uendele kubuya manta kirasi kana witonye kire manto ya tumbia civil servant. Very good, there's no problem there. So CS ruko na umere ke representation ya antu bambere au nkumwa kathegari ka kuruira antu ba Kenya ni tonto wokuira irengi ao na we the boss who is there now the president na antu ba Kenya bonde tio antu ba mbere yake ni tonto wo okuya no kuwa
this seat is mine. Na unu rankaenda nuwa konkumao. Uwa kwa yanakura. Kintu kebiele. Uwe chairman. Oyundiye. Chairman oyundiye kaitha na rwambere north. Chairperson oyundiye. Sisi libarire. Karwa bere north. Abati kwithia arwamirite Kenya ngima. Ni county governor of course. So arwamirite ngima. Na tukiaragia uma rira ukwiya kumanipulate antu. Atwire antu bambere live. Na tukera antu bambere. Yes, they are listening to me. Na I'm telling them that inki baira uma. Mana ile era warire. Mana ta no era warire, girira warire, metuira waya na mauta. Bibo bugari anabyo. Non to thirikari itiite gwithabura inabachokie 700 million ichumite. By the talking of that, no kumenya utewe aikero mujinga kiongo airoyokia. It's a culture in Kenya. Culture in Kenya. Ni culture. Batu kwa Mudhara tutubidhokia manto yao. I can tell you. Mudhara, they are good people. Anaimba ya teki kindole. Non to kembere pati entate new pussy ya bubo aendelea mbere na araura. So siasa, they are very expensive. There's no problem. With the bribery. Bribery ni ya it's like kunde in Kenya. Ikaria kamutungo confirm kitu kembere yese panyako rire kuonekana no uchinda. Ironga ari chanje kumuntu monki. Nonto ari. Na tuntu kuona rongo nya kasipulu araura MP akina kana na mbecha antu bakanja umwatagi. Kaluma. Kaluma atakiro no tubambi. Is ODM. No problem. ODM na Kenya Kwanza na Kenya Kwisha chionze no kintu kimwe. Mbatira tu kuadvocate ya tukara area they did the wrong thing. Na inya kona nyembiche tu batu ya Kenya tutumba kudurana in peace. That is one. Kintu kebili bona ni ya IMBC yetu yoyongwa ina ungumanye bobu inge ndenebwo. What do you mean? I mean this. Urerekana rumors said. Rumors said that inyamba bongo ba printi maratasi. Urerekana tia printero wa etindria ya ekiro kadiri onka within Kenya ke yarenge kalani. So that is rumor kintu kembere. Na kintu kebiele bobo ba kuonania. Orande kedera rera gashamba arawa magarini deputy. Sikiza basi. Agawa deputy chairman wa IMBC. Naku summon some people. As the chairman and evidence. Of course, na mundu ngona tataitureria aidetera. In the court at this and this happened. We but saw as much as Satan dispute yunguto nderite na kinyero nonto nande yumatemwagi siasa yara tu yarakwa nonto kethia nari na evidence akithia bora Raila Odinga athakia akinyidia evidence koti ekachonkona kethia David Maraga bora wire nullify that election. Lakini as much as that as much as okwa nguto it remains as such nguto nderi itena ngwatero. So away from that tukira na nyangu tukambi ngutu tia oma na chiwira ngukwira tia oma irerekana wa muthende wawengwa yiture awerera arithia kibande na riri ari ki mantu ya ballot. They are not going as per what they should be. Ikuona ni auna unete katiba kintu kembere. So elections iba atikwa nullified. They should be null and void. Ni IMBC. Kintu kebiele yuti nguto ntuni onekanite ngathitine muntu asamono ni EACC na yete kintu no kubwa na erekanite na area tender 365 million nene Kenyatta National Hospital na asamonde na ataitire kuthiria mantu yara EACC yawa IMBC ba mwamurisha kweta ithurano ni tondu ba mwamurishire. So pi ni ntobiongwa ile kuonania thirikari itumira kifua ko rule para by less fortunate. Yes, Kariz muntu mwe na nasavete for 3 consecutive years, 3 consecutive terms. So ote muntu tombike omubwana ni muthende ata thuro nyachibo. Ata thuro nyachabuchibo. So kwene interview to kuona au. Na iya kona ya magarini gura cha bwithikire. ODM ni achindere. But ye chinda nayo state government ya pampere kuchinda ko tukaenda la banisa au bongo banisa
it is expected. So asiasa kubwithe bra everything in their ni tondu batajindire Kariobangi North. Kariobangi ao ni tondu batajindagwo. Of course utishinda kunde. So away from that the Narok Central ao ngavana wewe ngona kweta karita na baina strict security agencies ntutu bakawa i kithurano ki ikitwa achinda batu twingwa na uti muntu ombege ogwe utu interfere ao ukona ngongoyo bakivurushwa bakaengwenya kigituona bakaero butininga kura ni tondu kwena amuri kari IMBC oyongwa ukona presenting officer arikuo aringwa ngundira aringirwe aichonene muitune atoroka ile manipulations zichiendelea kuendelea na sa resort baadaye kwea ile kuona mantu yake ya kuhamishwa at President William Ruto njara yake ni kuonekana no so ikintu ikarikiu tore Kenya. What are we learning from this election on tonande? It's a mini poll into kuinkai twendere tugi tonyande kire ngurumanyo nene ya 2027 lessons ira tukwirutana na what IBC should do nonto nande ekethera violence ni rethere egekojiro kire by election. There are things that tore Kenya tukolan, and then there are things ira IBC bati kuthithia kintu kembere IBC bati compromise ati kuringa antu baini ya milioni imwe ka milioni ile they should ban them from vying the seats. Kyuki kintu kembere babati kumenya kintu kebile bakamenya violence will be there in 2027 ni automatic. So ini orende ni guarantee ndu kuringa na approachona ni na itumba election date mwera nya tutukinya 20 about idurano kirukia mana ni tabatu ture Akenya tuati kuthithia nonto nande. So away from that lesson ingetu kuthoma atukuthoma idurano be Kenya bitumbo conductwa in a transparent way kwetha gutina ndwa so itukwenda verifiable kintu kionthe kiumba kwa verified untukona kikura ichi abwithirwe ukona the form erua wena kura 20 waeta ki percent ya mitandao erua wena 0 ikuona ni ate ku so kintu kebitha tu kira tu kuthoma au kisiasa cha Kenya ilazima withire wibangite na mbecha so kuona ni mbecha chatumika within 2027 and we should be prepared. IMB should prepare well. Tiku ya kuanga mara imekuwa imeenda manini. They should be very keen kema ndo conducting the elections. Na kintu kenge in fact kedera one of the countries that is in China ni utumira within 2 hours ko process 67 million people kura chio na batangaza within 2 ni wathani wonkundie ngwa Xi Jinping ni ngwera within 2 hours indi ni wathani why don't we now mboro kainyantu betu bakaita bora mwakiama kimwe ni umwe idara kanu like siasa cia China ni umwe cia ira cia cia kanu kiama kimwe Communist Party rais no umwe akwathana for the last decades Xi Jinping so na wao irio mupinga okainyo awi ban na ona Kenya ino tukujerwero at least Kenya na ino kona tukujerwero sama twinde Kenya tureta China not by economic wise so they are doing better than Kenya tupakwa ni economic ontije economic tutumiona within the track record of 4 years ka wende the sai dai umbira ende in Meru County tukuona ndio karenji ni thimbreji ira inire tukuma 2017 umeona letu jicho nonto ade angukuria kintu kira giwita bura wira nei bwagirwe yes chiribi kurwei ukairwa kwena ndamu ithatu main ira chikabwithwa Meru kwenda mwinya mora ibwa ebwithitwe nkimuthikira ngavana arewa tupe serikali time tuga tunaipia time for that we are demanding for what we are now voting for you tobaringire kura kenda yetatia tikatu ringa kura kenda tutua baira itu please tunaomba angamutulete like we are demanding now as citizens as people who love Kenya na batu tubarato durere antu babe tubongwa na bonkuma like now my MCA my MP my senator my governor na president himself today like orerwa
tuti kuromba batugwithiria thai we are demanding na imbeja ya babati kuria marandu ya makuru thai tuti bati kwithira tukiararia marandu ya 2027 na marandu ya ngekaya promises should over now, should be over. Na tamu ya kwirwa asula iu thai turekani thatio thai turenda kwirwa this is development iniafs ira tukwira kiki mira kia improved ingombe chetu che processwa industrial park at least ikubwithwa ira yare arora nya turona no gaiti ekari wora ekari so thirikari na te kwethia so itubati kuona kintu kimwe kira kikurai riri urero ngakoro mone yongwa at least area yakwa is the best in Africa and best in Kenya, the best open market, open air market. Bando to na time katone time we have only 19 months 19 months tuitenta nguruta none ringi tukaya tukina rwemboro I think ingwethe tuketha turi hao na ingwethe gyo nyumore irecorded ukayomburia ombere kintu kira ki no wire boboe ikyagwithirwe. Talking of pre-election coalition nyuma ya gushindwa mbere north nukone aka Gachagua ringikite kiri kiuthi kia kubangania bantu ya opposition no abati kwe B no abati kwe B nonto kwa sababu fulani nonto kiringa kampeni au akura shionde she Mount Kenya aburaire she kiondone kiawe and he gives us wills lakini nyuma ya gushinde wa muthende na ndi na chichitini akawa ontare na candidate no inde no it's part of Mount Kenya ra wa kura she kiondone nande ka siatekire kana in other sense it affect argument yake kire metha ya no akona mbi kire opposition kintu kembere utino ya affected because arorantu bobo matiangi na chindete bia bia the ground ni kuwa ground ni kuwa bora mantu ya kari na without the hand ya handouts na mantu ya kumeneria njira engi na engi Gachagua bando na uwe let them now make by kenine tuye ndo ya kinuru kabaite kera ga Nyamindi kabaite kirinyaga augongwa kabaite nya stand umenyere bawe antu baraba na uwe saindi baiko antu baraba na uwe baraba anti government so kuona ni opposition bando eri intact inyato itambere thai in fact baraba inge ni opposition nonto pura manana ije gwita bra we muntu thirikari so kingiuri ngongo ke wichuria na ile kintu kebete manipulated from the IBC so you tuona thai we should be prepared very well kuona Gachagua aichinda rukiri come 2027 as long as there will be no manipulations cha IBC but Gachagua no working pin still na tukiwa no working pin no waro merit opposition na opposition no tino eringirikite nondi tukuona bongo manipulation ira babithirwe na itukuona twingwa pira biongo byatorerwe area eu na kandira cionthe ciachetherwe cia kuthire teninyantu bongo bare motura nya nyumba asiakubali atikakata hiyo sana si mushindani oteombare onde ku kandaringiro okora Uhuru the fourth president in 2018 kiamba kiamba manto yundie chererwe ndio na yundie chererwe aroro Uhuru na chinderwe Uhuru kagwereo atachindere the next election so inyothira 2022 ni akaregire muntu achinde no ntuba sympathy na inya tumateso turonekanire lakini thai as we speak kintu kembero te sympathy ikonekana ke President William Ruto kintu kebiele ariri yake ura kanisa na kanisa inya inkomiuria sana by the bena stand yemwe bareke unkumerwa isiasa hapa na pale by the bakara kia mwambo yo nontu kanisa they should be independent kanisa kintu kebitha tu kanjwa maskofu katoliki barugire bagutu kwenda siasa kanisene of course kintu keo ayako them na katoliki by the they have a stand na inkoro menya ba RCC babange ba kanisa inge cha Pentecosto na inya bya Anglican bagwire tutu kwenda na Anglican so ichi ondo rende ituone tbena track
nonto kandira chitethero 2022 chetoma President Ruto achinda ni thandatu, of which one yare about the Asula Nation. So thai wero anga ukitoka kwa bottom up utapanda kwa uwe mtu wa bonda kawethira wetithie jaira ukinye baichikiri ume baichikiri weta bonda weta ge matatu weta ge lori kambazi pesa mfukoni. So nili kuona thai antu bena jio ke state of address ke state of unrest wachana na state of nation unrest era yare kintu kia nil kan kintu kitare na anything kuna 4 pillars kuita bra 4 pillars which one and never uruwa manto ya drum 5 drum chikure 5 trillion equity nyam beyond the normal budget ya Kenya kenda Kenya kinya Singapore. So Singapore, how will we reach Singapore now? Kedro kamisi 700 million na wage kidhura no kembere how? How will you now make kedha antu bate mangwa ngari kadukangwa ngari no jiko dukangya antu ba kaura wa ya ora eronjire na Roku Central aura wa na risasi kuringwa bange tukona na amalava risasi napigwa nimbie ntantu bakwira so okethe itukwenda weta ya Singapore kentu kembere itu batu ku accept democracy. Timantu ya kuanga atu achoka era ya Moi. We cannot go there and back. Laitu batu kuthira tu focus imbere. Rengi kentu kembere tutibati kurumangai tuanga tutikwenda nyambura turenda mantu andro yaki. I mantu ya mae tubati kuthira tukita bra. So kentu kembere Asula Nation ya merwe. Kentu kebiele wawe ngwa sympathy. Uti sympathy da ya kona nyambi. Nontu kona yego rwao arora tiangazi kanisene. Tiangazi kanisene ni ya nini? Hiyo ni wakora. But whether ni akora ni kundi vya whether ni akora whether security agencies about Meru state, we condemned it and we condemn it. Atanwa inyaku kuromba murungu oke na kiki ntueke. So manto ya Asula Nation ineremetwe kintu ke bile to manto ya sympathy utiye ka nya ithatu ya ithatu manto religion abakara ka mbungumera ure ya kuringa tiangasi kanisene ambi manto ya atibati kintu ke bina dukona wewe ngwanjie manto akubwithia manto professionals dai bonde all civil servant they are crying payslip utibe bakona ndeneo. So manto yako na manto kwa professionals gambi tulipe ushuru tunjitegemea. Tunajitegemea na nini? Sasa nyumba yako iko wapi? Wadi jagi mutindo hao. Jagi na uko there affordable house. Nyumba yako ina ere. Oni mutembete kanda medu jagi la nyumba. Na oronge tia ara medu jagi la nyumba. Bwithi economy bwe kintu kembere. Mbona thiringi 10 yako letera kuthithina saindi. Mbone 20 ekwa one 30 ekuboya ukomba wichi yakira nyumba endi mantu yako ya kubwithirwa ukiwanga nyumba anga nini hao babo ibechemka. Hii ni mambo mbaya. Hii si kitu mzuri. Mambo chemka mwerekeria mbira ndeka shetu sio zinatupiga kisogo ide ukimilikilia idogani yaku and then ukendira ukirutereta wa parting shot kana ugambi bumuthia. But away from that nyaka on the government yongwa we have to rectify. Kwe bonko na ao ba ikara ya ntonkore teme ndo no kuma ntonkore ka baine bora davia tinda kaka jidio la male ai ba uye yu jongwa igorita bora batito ne tanga bana baba kwa ka no ka da impodoko ka interim rama ga iba itoro so utubati poria ito imo to biba ingiwe geta bora governor so ngavana baba ngware impia kubwithia ontu kwintu bibe tubati kwitha tukiona juzi ya internet ngare account government yekira bone arone yangare account yechi wita kunwa of course yes I have them ngo ngwira ngonengera mbicha tani kintu tita bora itakuonyesha saa hii kitu ya kwanza kiu kintu bwe tabora na itubati kwirwa bani ba kubakurita bakwitithia ngare nagende abaitete ni baraba kugitithia ogoti atia na monteyo mabisa bagwitithia kama witithia thaithatu thainya utuko ngwe thirikari inga wa 11 kai kubwithwo themo thaile thaithatu. This is bad. Kintu kingi kwina ikundi tukuria na tabia ndandikirwo guo county government bamwe tukona bura bakuria bakiruma na bakiara ke bura bakwenda tukuria batwire bwo bongo itu ya bakikirwo ndene angaipirwo na angaimbi kutare public service mbund
So into bimwe itubati kwitha tukichapenero na tukiala nairo bubungo bora bukwita bora na tukero mambo charuruku kintu kingi tukaerwa antu betu at least babati kwitha bakiona into bire bibati kwitha bire bamo bauanga kawira anganwa ara tumathi egaithira tino giri anganwa ya mbecha forma ngavana but kintu ibyo itubati kwitha tukiona gore kuitangia yana bakauanga niko bokobo tebuo kwina bigibiki bayana tebuo kwina itangi byongwa kwina dryers bayana kwina ile che kuthambia che kawash inachetire after thirikari gwitabura to be fair away from that mbasarisi jayana wa such programs it is sustainable to work area economy ni proven by even political economists sinya wengwa saba tutare it is problem but it is trying to empower amara kanini kukumbikana kwena aini betu pa Meru tibuo kwena ministry ya sports na arts amkorie sports ni are angorie ya arts umbera arora aini betu baraitwa kina nandia kina ba baite murume babonde baitwa at least by kana kuyoba kwawa chance ye kwichi monitor na baomba wichi ukiria gatukiria aini betu nkenda oekira idwanyere yakwa no mambo ni mengi edi nayo masani machache ni thete tukirigite ndaka itandatu tukirigite ndaka itandatu ende nkiromba na second imwe uruta idwanyere yakure muthia and then tukaithira tukimilikilia anga wipo ya sana no ntuva Meru fraternity no ntuva mpa invite kainyampa kanya ka nkauipo kanya no ntubwa facility tokwa urompa ya nyumwera mutharimi bwega no ntubwa opportunity na the same way nkauipo kire barabonde nkona makere kuringa thimu na bonde batuma message yao nkauipo sana kiwende rokaria akuya screen na kuchokeria nkatho kwetha kwe otwaria bubwe kwe otwaria keya congratulate na ara ura twaria we condemns witurekera na bue kionde still tuko imara na mutembeo leirangi ai imara na urintekira na ntine ina kwa impo mcheruoni kintu kembere na kiabile bue at least bue kana ntu bantu muthara nipokaretie na kionde na arua mkwitiga nkaitha ndinjire maburo na tukwetwa li twitete kwe muguru atutiete kwite kwa pole na kionde gwitiga tokinyana na tuonana tukethanie tuendane na musimu wetu wa mbwire happy December happy festive month kionde tuimenyere kwanja na betu bainja tubamenyere sana na tukimenyera kwanza twana tutumboi na totwale tutwekuo tukimenya tutina bangi enio generation ile twinio tumikarie boya thebura kwitite mbere then dynamic menyera mwana ku sana sure. I think ibuka wa kintu ke muicho thank you so much nyano ntubo tho mantu ya dathira tukaria ringi sure bwega thank you very much na ntubakuya na mbere mutegeri ni bwega mambo imechemuka lakini basa ni bachache tutigirie tuende tukemilikilia hau mpaka siku ya kesho nbetwa KABWI mutharimi ni bwega kibaraba tutingaterete kiri mitandao ya kina de Facebook @Meru TV Kenya na inya kiri YouTube @Meru TV Kenya ingwendere ntuko injega.